enye yetindzaba tetfu lebeyisesebhodweni leseyilungile. Silo semhlaba sesivakashele indzawo yelusito lwahulumende netinkampane lasebenzisana nato i-One Stop Shop. Le ndzawo yatiwa ngekuthi i-Azerbaijan Service and Assessment Network ASAN. Ingwenyama beyisingetfwe inkhosikati Mage Lamashwama. Silo semhlaba singethwe inkhosikati Mage Lamashwama sivakashele indzawo lapho kutholakala usito lwahulumende netinkampani lasebenzisana nato i-One Stop Shop liyatiwa ngokuthi yi-ASAN Treatment. Lena ndzawo ikanekise edolobheni lelikhulu iBaku khona lapha eveni le-Republic of Azerbaijan. Ingwenyama beyisingethwe bamfa benkhosi induna yetangephandle nekubambisana nalamanye emave nenduna yetekwatisa kuchumana netebuchwephesha. Le ndzawo lebitwa ngekuthi yi-Azerbaijan Service and Assessment Network ASAN isita kufinyelelisa usito esiveni kule live kanye netekuchumana ekhatsi kwahulumende lebantfu bakhona lapha eveni. Lo sito lufaka ekhatsi kutholakala kwetitifiketi tekutalwa, tekufa, temshado, bobhukwana bebuve, incwadzi yekushayela, emavisa nalokunye lokuningi. Kulolu hlangothi lwetitifiketi temshado kube khona labashada embi kwesilo le imbubo yemhlaba ibafisele umshado lomuhle. Your Majesty, pay attention. If they come here, this room, they must say yes. Oh, okay. Only. To say yes. Yeah, this room, yes. Le ndzawo iniketa usito lwahulumende lolubuya etinhlangothini letilishumi nesihlanu kanye nelotinkampani letingekho ngaphansi kwahulumende letingemashumi lamathathu. So lonke usito lolufinyelela kiso sive kule ndzawo lungemakhulu lamane. Kule ndzawo kuphindze kuhanjiswe embili nasisisho lesithi lugotshwa lusemandi bantfwana baceceshwa basebancane kakhulu ngemisebenzi lehlukehlukene kungamelwa ukuthi umntfwana ade afike enyuvesi noma ekolishi. Labantfwana baceceshwa etinhlangothini letifaka ekhatsi tebunjinela, tebusayensi, budokotela, temakhono, tebuchwephesha nakuletinye tinhlangothi letiningi. Live leSwatini njengoba linebuhlobo nelive le-Republic of Azerbaijan libe selisukumisa umshado nalendzawo. Sivumelwano ekhathi kwelive ne-ASAN Treatment sisayinwe indvuna yetekwatisa kuchumana netebuchwephesha impunga Savannah Maziya kanye nalobekamelele luhlangothi lwelusito lwahulumende ngaphansi kwelihhovisi lwamengameli State Agency for Public Service and Social Innovations. Lesivumelwano sitawusekela leSwatini kwakha umsebenzi lofana njengalona kwatise ukuthi lolu hlangothi lolu kule live luthunyiswe nangomhlabhlangene. Ingwenyama iphindze futhi yakhonjiswa nemabhasi lasentshetiswa ngule ndzawo kusondzeta lusito thutane nesive lolwatiwa ngekuthi yi-Service on Wheels. Lamabhasi atiwa ngekuthi yi-Mobile ASAN. Indvuna yetekwatisa kuchumana nebuchwephesha ibe seyichaza kabanti ngalesivumelwano lesesayiniwe ngoba live leSwatini libuketa ukuthi yini lengentiwa kusondzeta lusito thutane nesive njengoba hulumende wembube acale nga government in your hand. Utasita kakhulu mhlobo wami because nasilapha ekhaya siyayibuka lenzaba yokuthi how do we ensure ukuthi eMaswati akwadi ukuthi abe neconvenience yahulumende abakwendile lana ngilesitakwenza thine ukuthi kube netindzawo esetshenziswako lapho eMaswati angaya khona angadingi ukuthi aze ayembabane. Utawukhumbula sisicale ngeGovernment in your hand lapho usebenzisa icingo lwakho to get lama services lapho sitawangeta lama services, but at the same time sifuna ukuthi nema infrastructure lakhona njengemaposi. Emaposi we've got 39 post offices, ema libraries na 14. Sifuna ukuthi lama library lang 14 nalama post 39 ashintshwe abe ngema service centers for hulumende lapho eMaswati atakwati ukuthi every government service bangakwati ukuthi bathole khona, but also even kufunza
kwaleti ndzawo taka ICT bakwati sibatende khona noma ufuna ukuthi uthi access any government service ukwati ukuthi usebenzise i-computer noma i-kiosk lapho so laba kunje lapha kule MOU kusibona ukuthi sizakwati sisebenzisane nabo to be able to achieve lokhu lesifuna ukwenza nathi ekhaya ngoba emaposi njengoba sathi ukuthi asafilela amaningi emhlaba wonke lawo la kuvulela kona ecayeni accessiko lokungakuthi ungakusebenzisa nyalo ngoba incwadi asayiposi asayibhali so how do we ensure ukuthi ayaqhubeka asebenzele namaswati ukuthi abe ama areas of convenience lokuya sifuna ukwenza nje lamaposi ukuthi bantwana from ages 6 to 14 njengoba ubonile lapha bakwati ukuthi emakhaya nganama computers buy to the nearest post office or the nearest library to be able to get lama courses leso offerisha so that bangayi kumathapha RSTP noma imbabane noma somewhere that's so far away that it's not convenient for them nekuthi ke ama school holidays is very good ukuthi abantwana bakwati ukuthi ba upgrade so as we are working on these things sifuna ukuthi le convenience igcwale emakhaya na yonke lelive kungathi njena umuntu ofala i-convenience usemabani noma kamanzini noma ezweni kuphela so lobudlelwane lesibenda lapha bu-important kakhulu kulama MOUs sikwadi ukuthi sichubeke sithole ukuthi ngoba sinde futhi imali yethu dincanyana uma singathola abantu labangasebenza nathi ukuthi sifika sifuna kufika khona so emaswati athola advantage that is very good for us. Liswati leliceceshe kulelive nakulwenziyawo Kid Hon Win uchaze kabanti ngelwati lalitfolile kulendzawo nokuthi njengeliswati litamsita kanjani. Throughout my tenure, we were able to build multiple platforms. And also, I think the most important thing that we get to take home is the knowledge transfer. We have the ability to use technology to empower our people in Eswatini and to actually make an impact. And I believe the most important thing is the opportunity to put Eswatini on the map. And it goes to say and prove that us as Emaswati, we can do quite a lot. And the story of someone from Menzini, Fairview, we actually managed to do something this big. So the takeaway here is that as young people, we have the capacity and the ability to actually make an impact. And that's what we want to take home. Edintsabeni kubika Pholile Mazia eBaku, Azerbaijan. Dingako maswati lamahle tindzaba leseniphaselwe tona sesiphuma sitawunishiya naso simo selitulu